Hrvatskoj. Ljubav prema slikarstvu i talenat za slikanje pokazao je još u ranom djetinjstvu. Samouki prijedorski slikar izvanredan je kolorista, a na svojim crtežima najčešće oslikava grmečki kolorit, ne slučajno s obzirom da je porijeklom iz Sanskog Mosta. Kaže, sve što zamisli, kistom i papirom oslika i uradi. Meni što god na pamet pane, to ja uradim. Tako da hoću da kažem da to je samo što Bog mi dao. Nije mi dao Bog djece, u braku sam već 50 godina, ali dao mi Bog ovo što radi. Draganovi radovi otkupljivani su i na humanitarnim aukcijama, ali kako kaže, nikad mu prodaja nije bila prioritet. Ali ja nikada ne mislim na tu zarad kad ja slikam i radim. Nikada. Nikad mi na pamet nije palo da ja sad kažem, ovu prodati. Ili recimo ikone, ja ikone radim, ljudi su naručivali ikone, božanstvene ikone, Sveti Nikola i tako dalje, i Sveti Đurać i tako te stvari. Ali ja kažem da samo to traži moje srce i moj um i moj razum da me to tječi i slikarstvo, nešto nemoguće nevjerojatno. Jer ako čovjek koji radi sliku, bilo je dosta kojih ja znam u Sanskom Mostu, počnu sliku da rade i da zarade nešto. Nema to ništa. Oni prekinuli se. Ne rade ništa. Pa bilo je sa mnom u firmi. Počeo jedan da radi, Dragane, kaže, ti si pravi slikar, kaže, evo tebi šta fala, evo sve boje. Meni Bog nije dao kao tebi. Osim slika, Draganovo dvorište ukrašavaju mnoge vrste cvijeća, koje su mu i inspiracije za nova djela. Što se tiče cvijeća, to volim kako je moja staka rodila. To obožavam cvijeće, nevjerovatno. To volim. Koje? Za cvijeće bi dao zadnji dinar. Zadnji dinar za cvijetak bi dao. Volim cvijeće nevjerovatno. A poslije toga sam da prešao na slikarstvo. Samouki slikar prošle godine obilježio i 40 godina rada. Stupar je do sada bio učesnik mnogih likovnih kolonija u zemljama bivše Jugoslavije. Njegove slike se nalaze širom Evrope, Amerike i Australije, a za svoj likovni rad dobitnik je i brojnih nagrada i priznanja. Ja sam u Zagrebu doživio slučaj taj, ja sam u Zagrebu bio član druženja, likovni um iz Zagrebu, pa član druženja Svetozarova, pa bio sam član druženja, pa bio sam predstavnik BiH, Gadži Hanu, tamo prema Kosovu, 80. godine. Samo što sam ja predstavio BiH tada je. A tada je me predložio Franjo Likar u to vrijeme. I tako da dan po dan rad dođe, slike ostaše. Apsolutno meni nije žao što je meni ostala kuća i neko imanje i svašta nešto. Meni je samo bilo žao slika. Meni je slika ostala puna kuća, ne znam se broja. A ostala im je puna galerija. Draganov rad prepoznaju i u njegovom komšiluku. Često baš njegovo dvorište bude oaza odmora i mira za brojne prijatelje. Samouki prijedorski slikar poručuje da od njega tek možemo očekivati najbolje radove.